Mwiroreri mwende ni ndacokereria turore mangi maria matigarite na uria wari munini wa president na riu mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni akuruhanitie thirikari ya Kenya Kwanza na jama ya kuharagania mishemanio yake kaunti-ini ya Meru kuria mbeu njithi marahetwo mbeca niguo maharaganie mishemanio iyo. Gachagua oho ni ugite ona atongoria makanitha ni marahahurwo niguo matikamunyitio ogeni makanitha-ini mao na amwe ao ni mekorete haceke na guthamio thutha wa kumunyita ogeni kanitha-ini iria mahunjagia. Maura wa Ndung'u ni uratuhinyiria ici. Thutha wa gutabania kiheri kia mishemanio kaunti-ini ya Meru muthenya wa ira thengia igeria ria gwikirirwo mihinga, mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua muthenyitanire na etĩkia kanitha wa AIPCA Mburi. We'll make you a one-term president. Utaenda nyumbani. Gachagua arauga kuri na jama ikoretwo igitafanio ya gutigira miri yake ya kiuteti ni yarengwo na njira ya kuhuthira yuthi kuharagania mishemanio yake. Yeye na Raila wakishikana, that is national cohesion and national unity. Rigathi Gachagua akishikana na Matiang'i na Kalonzo na Wamalwa na Malala na Seki na kila mtu, hiyo ni ukabila. Anybody who is against him is a tribalist. According to William Ruto, national unity is to belong to his choir of praise and worship. Once you have a different view, inakuwa wewe ni mukabila. The problem William Ruto wewe umefanya ni kusaliti sisi. You have betrayed us. You have caused us a lot of pain because whatever you told us that you do for the Meru people and the Ngema people, you have not done. Gachagua augite muthenya wa ira gicigo-ini ubunge gia Tigania East ayuthi ni maraharireirio gutumura ngahiha akiuga ni mararihitwo riu. Gachagua akiuga maya ni marakara makorwo ni unyiti mbaru gicigo-ini giki. My tour in this county, and I will be in Embu on Friday and Saturday, has confirmed the mountain is one. And I have a responsibility as a leader from this region, William Ruto. I will never, as long as I'm alive, allow you to divide the mountain. So Kindiki, stop being used. Unatumiwa vibaya kuleta fujo. So na mnasikia mimi nikisema musikie. Sababu mimi nimekuwa Secretary General wa William Ruto. Huyu Mithika Linturi amekuwa Cabinet Secretary. Huyu Rigathi Gachagua amekuwa Deputy President. Uteti wa kuhuthira yuthi ni wonekete guthie na mbere gwakiriria bururi-ini o nginya atongoria makanitha gukumithia atongoria aria marahuthira mutaratara uyu wa ung'ethaniri. Riu Gachagua akiuga ona atongoria makanitha makiria aria maramunyita ugeni mari hairo. Hata kama ni matharau, hata kama William Ruto anakutumia vibaya, how do you plan violence against your own brother? I know hamuna shida dancing on the graves of your brothers, but at least you have sunk too low, stopping us to come to the Church of Christ. We mheshimiwa, utachaguliwa na nani? Gachagua athiete na mbere kuga atongoria makanitha kuma kaunti ya Meru ni manyititwo ugeni thingira-ini wa iregi na makiheo mukana wa kumwitikiria makanitha-ini maria matungataga. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Riri bururi uratanya kunyitanira na thi yothe hari gukungwira muthi wa atumia a ndigwa muthenya wa rucio. Atumia aria matigirwo ni athuri ao mwena wa Ruiru ni matariirie mitangiko iria makoretwo makigerera kuma athuri ao mahuruka. Maritio hindi igongona ria kumatuga riria riratabanitio ni kanitha umwe mwena ucio, ta uria mwandiki witu kaunti-ini ya Kiambu Matthew Ndung'u aratariria. Kaingĩ mutumia kwirwo ni muthuri ahoragirio na ciugo cia kumuhe mwihoko ati ona thutha wa gutigwo ni mwendo wake maundu make ni marigacagira na guteithio kurera ciana iria tigirwo ni andu a nyumba na arata. Thikũ nini thutha wa ciĩranĩro hake maguta, atumia macoka kunywira gikombe kia ndibei ndoro, aingĩ magitirikwo kumeno na angĩkunyamario ni andũ arĩa mamakuhĩrĩirie, ta ũrĩa atumia aya arĩa monganĩte mwena wa Ruiru maratarĩria. Mũtũrĩre nĩ ũritũhaga wĩna ciana ukona
totangihota ukona maundu maritoha uria urari hau gabere maundu magacenjia ugakora rejection ugikorwo ringi utari na ungeithiini waku nuko give up na nikyo koraga wajane waingi ugakora mundu ni athiete njohi-ini ugakorwo gika maundu mangi matagirire no ni twiraga Ngai atuhe hinya. 2021 my husband ni ahurukire on November na tugikimuhurukia o wega but muturire wakwa ugicenjia ukihana ta wainamana but I thank God kwa sababu Mungu hakika amesimama pamoja nasi, ametupigania. Nindonete taitangihota kurera ciana na ngakua ngoro muno gitegwo nginya ni kanitha maundu maingi makiumira moru but Ngai akihe kahinda ngithamira guku Ruiru ngiuka Neema na ngiamukirwo wega na nikyo jainite muthenya wa umuthi. Hindi ya kigomano kiria kimarehete hamwe kumahe mwihoko na kumatuga atumia emoritie thirikari yaria mitaratara ya kumahura njeki matigwo ni itugi cia micii yao na makiria kumakinyeria motungata ma ũgima wa mwĩrĩ na njĩra hũthũ. Hindi ra mundu muthuri wake akua ni atigaga ithenya rimwe inene muno tondu wa mbere ni wambaga ukarus ketuge many of your friends ni mambaga magakweherera tondu wa maundu matiganite na of course macio andu aingi ni moe ni mariku tugera maundu maritu muno ndina ciana ndirarera ona korwo ru ni makinenehete. It is about 5 years ago kuma heda my husband apasire but kejuge ni Ngai ndeithirie ni hotete gukorwo nyumite hau ni tondu wa nikejuge tu ni Ngai tu wa ndeithirie gukorwo nyumite hau tondu kanitha ni manyitirire na njira nene na of course ndiakiagira rata umweri ugu. Nĩ kĩgomano kĩharĩrĩirio nĩ kanitha ũyũ mũthikabu ũrĩa ũtongoragia kanitha ũyũ akiuga makoretwo makĩmatuga o mwaka na mĩbango nĩ mĩarĩ ya kũmahũraga njeki mahote kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ. Mwathani gĩtue mũrigo ũcio wa gũkua mũrigo ũcio wao wa kũmateithĩrĩria na nĩkĩo ũmũthĩ ũmokire nĩgetha tũmahe tũthendi tũrĩa mangĩhũthĩra nĩgetha business ciao cithereme kana arĩa marambĩrĩria business mone kĩndũ gĩa kwambĩrĩria business. Nĩ ũndũ atumia a ndigwa kaingĩ mũno nĩ mariganagĩra mũno, atumia a ndigwa nĩ meciragĩrio mũno, atumia a ndigwa matikona mũndũ ũmendete na ũrĩa ũngĩoneka taramenda agecirĩrio nĩ community. Koguo Mwathani nĩ akoretwo agĩtũhe mũrigo ũcio kumagia mwaka wa 2022 tũrehe gĩkeno, tũrehe smile harĩ atumia a ndigwa. O mũthikabu ũyũ akĩnyitanĩra na ũkũria thirikari maheage hinya amu nĩ itugĩ cia bata harĩ kũrera ciana ciao na gũkũria bũrũri. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u wa Mbũgua. Tukira riboti ĩngĩ ya kĩeha nĩ atĩ ciĩko cia ciana cia ngenge gũteo nĩ aciari acio nĩ ciongererekete na gĩkĩro kĩnene kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi. Namba nene ya ciana ici arĩ ciana cia tũhĩ. Akĩaria thutha wa kũhonokia kana kamwe ga kahĩĩ karĩa karatetwo hakuhĩ na thukuru wa mũthingi wa Precious Bonanza mwena wa Chuka kaunti-inĩ ĩyo, abithaa mũnene rũhonge-inĩ rwa kũrũmbũyania na ciana mwena ũcio Kerry Karimi nĩ augĩte kwa ihinda rĩa mweri ũmwe ciana 6 cia tũhĩ nĩ itetwo nĩ aciari ao kaunti-inĩ ĩyo na 5 ciacio cionekanĩte ikuĩte. Gathoni wa Ng'ang'a na riboti ĩno. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nĩ ĩhũrĩte ngengere ya ũgwati igũrũ rĩgiĩ wongerereku wa ciana cia ngenge gũteo nĩ aciari ao kaunti-inĩ ĩno. Maya mokĩte thutha wa ciana 6 cia tũhĩ gũteo, 5 ciacio ikionekana irĩ nguũ ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe. Leo ndio tumepata ambaye yako hai. Hao wengine tumekuwa tukipata ambao already wameuliwa because it's a specific gender. Vijana tu. And we can already tell. Dereva wa shule yangu akitokea kazi amepata mtoto amewekwa karibu na kioski, kaita the deputy teacher Rispa, wakakuja na walimu wote, na mimi nikitoka Nairobi nikawakuta hapa, ndio tukajadiliana vile tutafanya, tukaona tuite Sikeli. Akiaria thutha wa kũhonokia kana kamwe ga kahĩĩ karĩa karatetwo kioski-inĩ kĩmwe hakuhĩ na thukuru wa mũthingi wa Precious Bonanza, abithaa mũnene rũhonge-inĩ rwa kũrũmbũyania na ciana kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Kerry Karimi nĩ augĩte ciĩko ici nĩ ciongererekete, magĩtigwo na ciũria cia nĩa maraitabania na kana ciana ici nĩ cia kuma kaunti ingĩ igoka gũteo mwena ũyũ. Tumepata simu sasa hivi kutoka kwa matron
wa Precious Bonanza akitueleza kwamba kuna mtoto ameachwa hapa na tukaweza kuact very fast, na sasa hatujui kwamba kama hii ni kitu tunaita infanticide ama ile kujaribu ku get rid of watoto. Hatujui kama ni cult, hatujui kama ni nini inaendelea. Mimi nitasema akina mama wale wanajifungua na wasichana wadogo, usione aibu, afadhali uombe msaada ukiwa na mtoto kuliko kutupa. Kelly riu ni oretie muingi kunyitanira nao niguo kumamenyithia kana kuhura riboti ceceni oro yothe ya borithi ya angikorwo ni monete mutumia muritu na riu ndari na mwana mwena ucio. Mali umerent wageni ambao tuko na wao, kama unajua kuna mtu alikuwa na expect mtoto hana mtoto, come and tell us. We are already giving out free numbers. Tuko na namba ambayo tunapiga pale county government 1513. Kelly ni oretie maafitha uthuthuria gutafania uthuthuria wa narua niguo kumenya aciari aria maratafania ciana ici na gukinyukirio ikinya. Juzi tumekuwa na CID pale tukichukua yule mwingine, bado tunangoja report, tujue ni report ya aina gani, tujue ni watu wa hapa kwetu, tujue ni watu wa mbali. Ihinda-inĩ riu aciari aria mangikorwo magomeirwo ni thina wa kimeciria ni moritio methe ataramu a motaro niguo kuhota gwithema ciiko ta ici kana cia kwigera ngero, guku muingi ukiurio unyite itemi kumayukia na kumateithiriria haria mangihota. Kwa sasa nakula chakula kidogo sana, watu hawezi shindwa kukusaidia, ni vile watu hawezi kuomba msaada. Tungeomba pia watu watiane moyo na they encourage one another. And as a champion of the rights of a boy child, na feel vibaya sana nikiona mvulana akitupwa tukijua wavulana ni kuisha wanaisha. Handu-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. This June, the biggest Club World Cup ever held is here. The 2025 FIFA Club World Cup. Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded free to the next high bouquet for 60 days. A competition across the continents. 30 action-packed days of top-notch football from 32 best club teams from around the world. The pressure coming down! Jesus. Oh, it's magnificent! Recharge your subscription today to never miss a moment of a competition like never before. On the move, download StarTimes on and watch every goal, every moment, anytime, anywhere. StarTimes Sports, beyond passion. StarTimes, enjoy digital life. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Matuko maninagwo nĩ gũkĩa na nĩkĩo Farmhold Ventures Limited, kambuni ĩrĩa ĩkũrĩkaine harĩ wendia na wĩigithia wa ng'ũndũ, ĩtigagĩrĩra nĩ yamũrehera project ngũrani na mwĩhoko mwerũ nĩ gũkorwo kwĩhokwo nĩ ndwano ĩtahĩtagia kĩũngũyũ. Barabara-inĩ nene ya Thika Garissa Road, o ndagĩka 10 tu kuma taũni nene ya Matu, tũkamũrehera Ikatini Gardens na thogora wa 230,000. Na kuo mwena wa Gĩthioko, o ndagĩka 5 tu kuma Rami-inĩ, tũkamũrehera Evergreen Gardens Phase 2, burodi cia 50/100 na thogora wa 130,000. Na warĩkia kwĩgwatĩra title deed ĩguoko. No tũcerere wabici-inĩ itũ, Riruton Doctors Plaza 2nd floor, kana wabici itũ ya Thika, Maisha Heights 3rd floor. Namba itũ ya thimũ nĩyo 0704 000 333. Gĩcigo kĩa Mount Kenya nikio gikoragwo gitongoretie na uge wa no ũgũtuĩka mũtongoria wa bũrũri kumana na ũingĩ wa aikia a kura. Wale wote walisaliti jamii yetu, wanasaliti jamii ya Mlima Kenya. Tukituma Ruto nyumbani mtatangulia. Tutashinda ama tutashinda? Tukashinda kama tutashinda. Na nokio gĩcigo kĩrĩa gĩkoragwo kĩrutĩte ma-president atatũ harĩ ma-president atano arĩa matongoretie bũrũri ũyũ kuma rĩrĩa wegwatĩire wĩyathi.
Fisi akitaka kula mtoto wake anasema ananuka kama mbuzi. Sisi ni viongozi wa kitaifa na tunatafuta uhusiano na watu wa Kenya yote. Usiangushe, mimi ni jirani yenu hapa. Sasa mkiniangusha mtapitia wapi? No kuma githurano kinene kia mwaka wa 2022 gicigo giki ni gikoretwo kigayukanite undu uria wehereirie thutha wa kuhagurwo kwa Rigathi wa Gachagua ta munini wa president. Miaho itiganite ya atongoria ikiranira kunyitithania ruriri, no o mutongoria akoretwo akeguciria na mwena wake. No hihi muingi urugameire ha nyitanira na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV tabarĩra-inĩ ya ũrũmwe witũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia tũkĩaranĩria na Mount Kenya Generals. Ici nĩ njamba citũ kĩũteti. Mwirari mwende ni ndacokereria ikereka ria gatatu ria mohoro maitu tuko wa umuthi na tukira ripoti ingine atiriri bururi urethagathaga kuririkana mwaka umwe kuma riria mbeu njithi arika ria Gen Z maumururukire na gutabania mirurungano ya thayu ya guthing'iriria thirikari ya Kenya Kwanza iteanirie watho wa kigina wa mwaka wa 2024. Mwandiki witu gitawa Wanjiku ni araneirie na Philip Generali uria wari muharini wa mbere hindi ya mirurungano eno agitarĩria mebangĩte nginyagia makĩinainia thirikari. Oho Philip ni aratarĩria uria ahotire gwĩthana kuma ngari-inĩ ya borithi thutha wa gũikio ngono na ningĩ no aragitarĩria uria arunake macokire kũrathwo na gũkua. Thĩinĩ wa thikũ igĩrĩ bũrũri-inĩ ũgakorwo ũgĩkũngũĩra mũthenya ũrĩa rika rĩa Gen Z makoirwo makĩingĩra mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi makĩenda thirikari ya President William Ruto ikorwo ikĩgũithia kana ĩkĩeheria watho wa kĩgĩna ũrĩa maugĩte warĩ na magoti maingĩ mũno ma gũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria a Kenya. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na ũmwe wa rika rĩa Gen Z arĩa makoirwo makĩingĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi akorwo agĩtũtarĩria nĩ maũndũ marĩkũ mekire, nĩ mebangĩte nigetha mũthenya ũcio ũkinyanĩre nĩ maũndũ marĩkũ meranĩte maranagĩria atĩa nigetha makorwo magĩkinyanĩria mũthenya ũcio. Ni aje boss? Kwa salama? Asante sana kwa majina, naitwa Philip Generali. I am a patriot for good governance in Kenya. Immediately tulimaliza kusoma na kuanalyze everything, that is when we started to plan that we are going to protest against finance bill. Yeah, so muda ulichukua tukafanya mpango pole pole, hatukuwa tunajuana, we also be beyond tribal lanes, beyond political parties. Tumefika! Na vile mliingia town, mliingia mguu ama mlikuwa na minga? Nani alilipia zile basi tuliona maybe watu wakiletwa nazo? Watu walifikaje town? Tunajua vizuri, it was beyond Nairobi. Ilikuwa Kenya nzima, kwa mavijiji, kwenye town. Lakini hapa Nairobi mahali nilikuwa hiyo siku, mimi kivyangu nilikuja na gari na nilijilipia mwenyewe. Kufika saa 12:30 nilikuwa nimefika, nilikuwa archives. Nilikuwa nimekaa tu mahali nimetulia kwa sababu tulijua mapolisi watafunga barabara, watu hawangeweza kufika. So wale wenye tulifika wa kwanza tukaona makarao wameanza kuweka roadblocks. Magari zilikuwa zinafika mahali mnapata mapolisi wanaingia ndani, wakiona ni vijana wako ndani mnaambiwa mshuke, mfanye nini, mtembee ama mrudi nyumbani, gari inarudishwa ama inaingia town bure. So after that venye watu waligundua ya kwamba kutumia magari hatungeweza kuingia, watu wengi waliweza kutumia miguu. Kutoka upande wa Thika Road, university students waliweza kutembea, kutoka side za Donholm, kila mahali watu waliweza kufika town kutumia miguu. Siku yako ilikuwa vipi? After uliingia town, ulikaa masaa mangapi ili watu waweze kubridge bunge? Na ilifikaje watu waliingia bunge? Hiyo safari unaweza tuelezea? Town iliingia saa 12, nikakaa archives, nilipatana na makarao, walikuwa kwa wingi sana. Niliweza kutulia, nilikuwa tumebeba gunia yangu
kuna mchoro nilikuwa nimeweka pale, so nikaweka ndani ya gunia na nikaketi nayo mahali kutulia tu. Placard. Kwa imechorwa nini ama imesema nini? Nilikuwa nimeandika, kuna uandishi niliandika ya kwamba do not kill peaceful protesters, kill corruption. Hiyo ndio kitu ya kwanza nilikuwa nimeandika, kwa sababu nilijua kila wakati wa maandamano mapolisi wanafanyanga nini, lazima unapata watu wengi wao wanauawa. So hiyo ilikuwa information in case anything wakue brutal, hiyo ndio tulikuwa tunaenda kuinua. Venye tulitoka archives hapo tu kwa hiyo barabara, mapolisi walianza kupiga tear gas. Wakati walipiga tear gas, kuna mmoja wetu alipigwania canister, lakini akatolewa wakakimbia wakaenda. Mimi nilikataa kuenda, nikatoa ile placard yangu, nikaface ile side ilikuwa imeandikwa fight corruption, not peaceful protesters. Hiyo ndio nilitoa nikawawekea, nikapiga magoti chini. Mkarao wenye waliona hivyo walikuja wakanibeba, wakanipeleka kwenye hilo lori lao kubwa. Sasa mimi kuingizwa pale, nilijua nisipofanya kitu nitapelekwa ndani kwa cell na siku yangu itaisha kabla hatujafanya kile kilichotuleta ku reject finance bill. Nilitoka ndani ya gari nikahepa, nikapanda juu ya lori, nikabeba hiyo placard yangu. Tukasumbuana, at long last niliepa. So kufika kitu hapo saa 6 saa 7, watu walikuwa wamejaa town. We were singing, we were chanting, we were singing historical songs. But all of a sudden things changed. Saa 6? Hapo saa 6 saa 7. Police walikuja wakakuwa chaotic. It was no longer a law enforcement. They never came to protect us. It was a war. They started with the tear gas, water cannons. But I remember we never gave up. We kept on moving. Wakati waliona ya kwamba hizo tear gas na water cannons hazikuweza kufanya, walianza kutumia risasi. We were shot. I remember the first incident that happened was a guy just next to me wakati tulifika parliament kwenye pavement. Kitu nilisikia ni boom. Alikuwa ameanguka. Macho ilikuwa imefunguka na tuangalia, tulijaribu sana, lakini hatimaye alipoteza maisha yake. And that is the reason why tulikasirika zaidi. Parliament mpango tulikuwa nao ni kufika kwenye parliament, lakini hatukuwa tuingie kuharibu vitu. Sasa tulienda pale kuwaomba wakatae ile kitu sifanye nini, isipitishwe. Lakini after kupata message ya kwamba ilipitishwa, after sisi tulikataa kwenye mtandao, tukawaambia, hasira ilipanda. Tuliingia parliament na yeye hasira yote, vitu ziliharibika. Tuliharibu, hatuwezi kataa. Huko tulipata mchele tukakula. Tulikuwa kwa street, but at the same time we were watching, we were following the process ya finance bill. Okay. Yeah. So after hizo news ndio tulikasirika, tukasema sasa ni state house. But vitu zilichange. Ile plan yenye tulikuwa tumesema sasa tunaenda state house tuliacha. So one of the achievements that we made that day was that Kenya can rise beyond tribal lines. Kenya can rise beyond political parties. Kenya can rise beyond individuals. Rũgano rwa kĩeha rwa mwanake ũmwe wanyitire itemi thĩinĩ wa mĩrũrũngano ĩrĩa yarĩ kuo tarĩki 25 mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku, akorwo gũtarĩria ũrĩa aruna ake makorirwo makĩrathwo, angĩ makĩgurara, ona angĩ magĩkua thĩinĩ wa mĩrũrũngano ĩyo. Na tũkorwo tũgĩtwarana nake itena rĩrĩ rĩa mũthia, akorwo agĩtwĩra atĩrĩrĩ, tarĩki 25 rĩ, iria nĩ thikũ igĩrĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, meharĩrĩirie atĩa, mebangĩte atĩa, na nĩ maũndũ marĩkũ magakorwo makĩenda thirikari ĩno ĩkorwo ĩgĩkinyanĩria. So hiyo siku hatuendi tu kusema we are rejecting finance bill.
But this time round tunataka tuende kwa barabara, tuambie serikali ya kwamba number one, they promised us employment. We want the employment. They promised us good health care. We want that. We are demanding for it. They promised that this government will no longer tolerate extrajudicial killings. That one, we want justice. Remember Albert Ojwang kitu ilimfanyikia. Nashukuru sana. Karibu. Na usiogope. Hata ufuate sheria. Na nchi ni yetu. Kenya ni yetu. Asante sana. Governor wa Philip Generali umwe wa ayuthi kana mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩhũranĩra thirikari kana bũrũri ũkorwo ũkĩagĩra nĩgetha mũtũrĩre wao na mũtũrĩre wa ciana citũ na arĩa othe megũkũ bũrũri-inĩ makorwo magĩkenerera. Na nĩ akorwo akiuga kĩndũ gĩa bata mũno. Auga mũthenya wa Jumatano tarĩki 25 mweri ũyũ, mũthenya ũcio tu wa Gen Z nĩ wa marika mothe, aciari ao arĩa mareta millennials, arĩa mareta alpha na acio angĩ, moga mũthenya wa tarĩki 25 nĩ mũthenya wa Akenya othe mayoka kwenda thirikari kana ũtongoria mwega ũrĩa ũkorwo ũkĩrora gĩthomo, ũrigitani na maũndũ mothe marĩa mangĩteithĩrĩria Akenya makorwo magĩteithĩka. Na nĩ kuma street ici cia Nairobi kana barabara cia Nairobi nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kana maũndũ marĩa makorwo magĩthiĩ na mbere, mbeũ njĩthĩ magĩthiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria ciĩgiĩ mĩrũrũngano ya tarĩki 25 ĩrĩa nĩ thikũ igĩrĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Na kuma street ici cia Nairobi rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Wanjikũ. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili